Memoir Kwaba, Eba Skeleton Man TV. So, Skeleton Man TV, Anna Wushi. Say where your first time, Bomodia, subscribe, me notification is so. Click all no send your video, be I, the betumuno, a busia, one son sabekan when ye be a sure, Medasi Bebre. A busia, asem aba, Ankasankasa. Lawyer Nana Obri Boahi Busia for truly support at the Amasunyani my hene Nana Boahi Koko Busia or the support Amano. Obibo Busa say Nana Obri Boahi or the support Emma Nana Boahi Kokoa and also a dear Sem Busia a asempa a asem because Nana Boahi Kokoya ye can wasemi and yes Sunyani Hema and the Busia. Ochusu ne se ono anopeso oyeden obedia die na emomuno eye akwemu hene a owo sunyane mamu ene empanyimfo bi a omo honom na ono omo ka bo mu a omo de nana boahen kokko eye den esi akonyane so ne san se enye sunyane hema ane chusu no na busuafo oni doma hene so ayeden akoka bom amomo so makoyeden omakosi omo so hene because Nana Boahi Kokono omu say agenda ekura omo no wonfoa sa agenda ne so enutino domahene woni sunyane hema aka bomu a omo so akoyeden omakoyi omo hene ebusuafo ahemfu mienu so ekupiem ewo ma bi so a awosem hu say entopa na de yeden entokwa anediba ana yeden so a ebekwa akupiem wo court enti lawyer Nana Obri Boahi a wo ba Ghana hanu mu a ahensemu a ewo court no duduo na abusia ono na ye lawyer ema ahemfuni bebre enti se wo draw ne support mawa na o so hu se de enkunimdie eye wodia because the cases no duduo na abusiafo wa ye den wawi ni enti so de ne support ma say kim abusia domahene ne yembe hyehye no papa woda wonna because lawyer Nana Obri Boahi eba ahensemu mra wonim papa enti ode ni support ama Nana Boahi kokko ni de na kyerese oyenkunim difo deda ekokko a wodi nkunim awie ebusia mentie ho kura mo de mienko tie lawyer Nana Obri Boahi. Hello, ye men of little feet, ye men of little feet, ye adulterous generation, mama money. Lawyer Nana Obri Boahi ana yetinin kanana na atwimu yaso konsa he osunyan na atwe me ansam kwasra sunyan he na wan kanka meja okay next time do beko or therefore Boahi Koko Ojiamansam the paramount chief of Sunyane traditional area and the president of the Sunyane traditional council it's tough so eco social media to say vinum zanya na vetra me blast you binum makosra ai Sunyane mahene and also akwa issue the ignorance is too much Sunyane mahene ohi order for me chiaw Kofi Abo me chiaw Nana Kwam hene me chiaw me mfa me humura mans ahensem but me de me ntimintim nchia bi me de me humura mkura me bewuram na no Wednesday and me Monday Sunyane mahene order for Ojiamansan Boahi Koko ahoyi ne nana ya anima aye freni me be ye the case of National House of Chiefs Ukiera me na mbeye bloggers bia mu nsua hwe no bloggers mu nsua hwe mu mpahwe hunu bloggers na mu nsua hwe mu mpahwe hunu you should get out of your ignorance me na mbeye manhena na ya anima because Ukiera National Security na just bono ayemfo no so yo cases pa munya tobe no social media who fibia I call it tobe Minerals Commission ebinuma kwaje Japekrom hena sase ebinuma kwaje brekum asase mena brekum hema eni bosumi o brekum hema Japekrom manhene be mam twa letters ko tiem wo Minerals Commission Japekrom hema Japekrom hena brekum menem twa letters me
menem kadis mbo wotie sa kwa manhene akonya ba menem di ma sa kwa ni ote so hwesi approach menem di e ma obeye manhene sa kwa japa kurum menem toilet brikum menem tro nsuatre menem ye nsuatre chieftaincy menem ye me obribo menem ye nsuatre menem ye nsuatre chieftaincy menem ye mentwitwim menem ye nyolo ye bema nkama mintie tuo bodom case menem ye manhene nyolo ye bema no on franka sa meboa ofumai menem ye bema me ye nyolo ye bema on fra on sende message se meboa don pofie banda menem ye fanyina man kentampo menem ye German kentampo menem ye akumsa domase menem ye droman kase brompon nadam fonum de lawyer nem nkwanza manhene menem ye ne lawyer menem ye nadamfo amanten hene ni case regional house of peace menem ye yawa ya do kasa meti mama kasa du tobe fo na amanfo samano my case am na yiri as I'm talking now wala big adam abusuya mene me ye be case mene me ya hunter chieftaincy gomu abodi ata mene me ye asina primeni mene me ye asina tandanso mene me ye agade bata reje mene me ye tampuruma mene me ye Ghana na social media. Daddy ni media na ekasa. Oko achima. Adesina. Afosu. Ayirebi. Bodom. Mene me handle wom case amount. Adesina afosu bodom ntronan kaho pankase or electoral legal 5 achimkotoku bene meye adwajiri mene meye adwajiri appeal at the National House no nga onka me mara dia ne menka me no wo twaka bi people are not allowing common sense to rule. Nongavi maya na dere ye everyone agos nyanye no meko hoda bia odefo ogia mansan boahen kokko ne nana ye fra ne ya anima otiase sunwane dina be fra ne ye ne wo sunwane nyama na owuye no hema nyama na owuye no ye ni yemba ni yem ba eni nyama na owuye no ye ni nua pa ba eni sunwane asonkra wiri no owuye no ye ni nua pa ba na asonkra wiri enti odafo gia mansan no te ho na me ko ho abin be kasa no boahin kokofo ni bia sunyane boahin kokofo ni bia adehye no bia adehye nanu mbaye ni nana ukwere mbaye ni nana ya anima tiase ye otiase mbaye ni case mene me ye be case everyone ako dia anya bebe kosin ekumase bebe ko akoso munsa hununko abadwemba fo kasa amuka ti bonko sofo bia no mo kasa mature minds are talking sabi kafracho asate fo be ni corona na ba miayam angona fo be ni angoro be ni corona na ba miayam nkran fo wo ni corona na ba miayam wala fo ni corona na ba miayam mamprusi fo ni corona ba miayam gonja fo ni corona ba miayam kusasi fo ni corona ba miayam bisanga fo ni corona na ba miayam dagoma fo ni bena mi ibu ni kire se
sa brush ni nyina no anwo achemfo ni corona na bamia yam kwafo ni corona kwafo mu Jofort no ba ye wie kwafo ye wie pa ko fianson sika ba no pa ko fianson ne Jofort no be nyam sika pa ko fianson ene Jofort na Ghana ba no ko ba mienu kwa ko betima finance Ghana budget ane madam fi at the sign Anitan ayo Alisa Hotel seconds anum seconds NS Chemist Paco Fianson ene Jofort memo bomen namfo seconds NS Chemist Paco Fianson Jofort Brachampo binum kraka ebre yo Ghana budget no kwafo I am saying it authoritatively say Ghana budget amode be ko parliament no me obri boy me nanfo kwafo metu half from their resources Brachampo na ba wura asantemani mu kase Kesben madam for ntibetima bonidini kwame despite metima bo oforisa pon metimi abo osu ansa metimi abo no ye adonkoi angel kokuti madam for ntimetimi abo ma abo osu ansa ama abo osu ansa gejasi madam for ntimetimi abonidini ani binim ka ho pocket trading ye pocket trading kamira ye free no bebetima tua Ghana budget no bebetima tua half ate I want to one man ni pe ko nanim ya na ngangi me no everyone ya go zunya yene o de no go asa to for ya asante nya no 1700 ni bebe ya asante wako suku da for paper and pencil 1700 ama gimon sama amoka no social media me pesa me se me mra kan bi ada no am say problem ni say everyone ya ko ayi odafo German san bohin kokko ne wanhwa ode ne bebe kwa asante nsem hunu sunya for from okom no kwa samuni mu a if you are daft and dumb sunya for bohin kokko no oni ya nyama ni kwantwa be from okom ha benua pa ni adudo nyina ene bafo ba be ko nkranza benua the Kwaman people fought and defeated them in Amakum. Kumasi Amakum. Yes. Ene Amakum for no ehwete ya no ebinim koye attachment ya ebinim koye adujama ebinim koye sudwane ebinim koye akumsa domase ebinim koye dokro nkwanta ebinim ko nkranza bebre be hwete Kwaman people fought and defeated them. There was 32 also fought and defeated them. Opokuware obedi osetutu adie opokuware papa anya makom no free munsia ba ko se munsia de na aga sinyanye ne aga devo odene be kwa sante na odene kwa sante abechiri me de kwa sante kura abechiri me mfa bi nko baabi na wo banya sabado wa kwa sante benya bense mama so nko adidi wa hwa meka ne benka. No, I mean, it doesn't make sense. It doesn't make sense. What I say? Bekwache domasibu ayi kwabona chira no bekwache be 1900 ne mama kura no ba wo. Just na social media ayefo. So any Rip Van Winkle. Kaso ye social media commentator. Amukaza ni amuka kan social media no ye from serious na. Matured minds don't treat you people with any seriousness. Omo a wo mu heda enka the addition bi wo mu no. Don't ka addition bi wo mu no be mfa be. Enya ne pick support mu de twara na papa pick support mu de. So that is it some coach nyan hena. What enya na asem na ba. Sunyane no ya domasi krontire. Koja de
sunyane kuro no woye sunyane kuro na eno na chese eda bono region no so no woye sunyane brono ba ko meka ne se ye ne wa chire de ka ne se brono domase kantete no see when the whites came 1920 1921 na domase no bebo so no tando yawo no tando yawo bidum kana tayawo odompe ebroni ochiri broni Broni ntena ho Dumasi was the initial capital before 1909 no womo yako Mwenchi. So it was Dumasi first na eko Mwenchi na basunyane nti tama broni no baye na be tata broni no na be ka se ben ko sansumra ba na ba ko hono Dumasi gubre munsuo no nso no e friend gubre onum biada nsuo die egubre te be kwa no ba ho nsuo egubre ne kire sei nsuo ye te se wanum egu ahom kokko sa nsuo ye te mabre manya nsuo anom nsuo agu bre na te se dia na nanum kan brace you enti no be ka shoki se mo de monya idia mumma mon kope baby ma yentena but sunyane de ye ne ba and in fact even Dumasi number 1 agreed no den kwaben baby na biaro ni nyina ho ya Dumasi number 1 kwaben no for Dumasi number 1 enti sunyane man hini ya ote akonya so sesiye ne nananom anana wo fadom bane Dumasi ni twaka because Dumasi number 2 no ya bantama sunyane Dumasi number 2 ya bantama and we are panyina di Dumasi number 2 akonya wase na bedi bantama akonya say oya de hye onimi enu nyina bosomke we are panyini ba ha no obedi bantama de no man ni nua kuma ene wo fase bosomke podi Dumasi number 2. So under no circumstances whatsoever from 1900 or even from and let's make it even 1880 to today one timun see Dumasi number 2 manhina abrabantama fono nka ho no one timun see bantama konya manu osumuna su nyame mpangu madam for Sylvester bantama hini yankopon mfansa ma na se bi okone krechia under no circumstances whatsoever obetima si bantama hini Dumasi number 2 for no amabi Babenim no the ignorant ones let's give them education. The ignorant ones let's give them education. And Dumasi number 2 no bantama no se oba Dumasia meso mi free Dumasi number 1 misi se na aden na omunsum ana omusum Asantema councilor na number 2 no sum Asantema number 1 there nsum you see what number something sanya nsem bi ne baaya enka sunwane nsem no amakom di mu akotene but sunwane ntime mesum Asantema. Why? Because historically no boahe kokone kwantwa ni yanyama no be koye no unlike nkransa fo no a be de ne be di bibibia no sunyanfo dem se bibibisi amakom ha abeko ne bere be chidie bema so it won't be easy assuming for the purpose of this discussion say or therefore German no per se oba menhia anya simple man no be go through process bi ansa be ya mamra bi kise be ya mamra bi because there was a certain problem na Kwame Nkrumah be team Kwame Nkrumah so na sama kayo no ye kese Kwame Nkrumah na ma kayo no ye kese Kwame Nkrumah ba ye no a
what is CPP no uti na ba afọ akoto te mate ho no na ya wiye panyini confuse panyini konto ba so ne be cocoa farmers e wo domase number 2 beda be kan ba antama group no ho no enti baba ge mate ho tena domase number 2 ho nti bage na mate ho tena domase number 2 no na Kwame Nkrumah eba be create region no no se sunyamfo no boss obebo be manhene nti ma sunyamfo no bebre ko ye CPP fo what I say including Madam Yani Maya aya me client ya ne nana ne oje amansen ne baba akukura stood on the ticket of NDC. So Kwame Nkrumah wanted to break that and na UP enjoy wo odomase number 2 no no boss nyane manhene. Kwame Nkrumah did the same thing at Tobodom chieftaincy problem na ewo ho no. In fact, even there is an allegation say Kwame Nkrumah kura de boson ni bi Tobodom Mateon for no boson o ma wom de bi koma CPP for no soro for. So the NLC decree 112 no affected sunyane. NLC decree 112 na ne me. Kwame Nkrumah pega ahemfo binum kokokoko soro ebi amwanchi. No ebi edua nkwanta, ebi ebechem, ebi ofenso, ebi sunyane, ebi odomase number 1. Baba ye CPP for. In fact, affected Mampong. Mampong also had the same problem. Entina Professor Akosa no nyina bebre no ye CPP and DC no. Professor Akosa no nyina ye CPP Professor Akosa CPP and DC no. Aya Kwame Nkrumah. Ngo Professor Akosa no papa na CPP. Mfadi bechem kura no taba betu Kwame Nkrumah no. Ofosuji abo no ojaya konya no to ho. Adai. Sama CPP no na ma ofosuji abo be ye strong man. Ne mane bi ne justice eni nti ba to CPP no 24 February 1960 former chief justice asem na okay eni ba to CPP no 24 February 1966 no ne ba Kwame Nkrumah pagya be nyina no NLC decree 112 yes wa Kwame Nkrumah pagya obia no brafam kosom ba bia kosom it affected Japekrum. NLC decree 112 affected also Japekrum. You understand? Enti sunyane be ye manhene. Kwame Nkrumah sunyane be ye manhene. Enti domase so nana wia ene nana Kofi Amwan. So NLC decree 112 no 67 no e man sunyane samba fom. Inti ne domase so ebose ya wasuru jabwe. So in 1968 an incident happened. Womo ye rally bi was Sunyane Coronation Park. Na domase fo be ban. Be di jata domase number 2 be di jata ngoma. Be de ba no. Be ye no a be wie no na Sunyamfo no gange ya pono be kotwasiri jata ngoma no. Amuhwimye abehwiriye na krobi ya fe bofo krom so what dini da papa na tie ya no ekwawni bofo sim wa benente se eyi anti sa amra no se nana ya wiew se nana mo wo ko ba bia e se de bofo asim ko wa bofo asim be bo pawnu wo beto fam under no circumstance bofo asim de nsa be kan wa wo nto fam. Nti Sunyamfo no state be gi abo anwoma no no bofo asim wo ho na sabran so de no o ahodene nti wo bo pau ne be gi abo anwoma nto ho. So historically Sunyane ne domase number 2 there nka be na kwa nkuna na be ye domase manhene na owu ya benyansie na nya Sunyane note
ya fusa ne ba ne kwankwan domase number 2 Sam Bennett nom ene Grace Bennett no betimu ni akonya domase number 2 Grace Bennett tim di domase number 2 hima Sam Bennett tim di domase number 2 manyene Sunyane Sam Bennett wa jidi Sam Bennett no wow ene wa munya ayi de sai domase fo taya sofo o munya taya sofo now even NDC parliamentary candidate na ohosisi Sunyane West ne papa Martin bin beso o media konya wo domase number 2 ewia domase no sa kwabra kire na be chi no wo atronie no a bebe hange no wo poku trading chen ho no na Martin na wa America no Martin Kotiano ba na ye NDC parliamentary candidate at NDC MP Martin Kotiano ba se na man for better sentini me kano profane kakra Martin no wa America no a domase kwabra kire ne na pa no Martin etim di bantama akonya Martin ne Kotiano ba ne NDC MP for Sunyane West no Martin tindi bantama konya sana ne o bantama konya Sylvester pa obetima ja bantama konya na to ho no akodi awia domase konya that is issue for you so omunyina ayako ko obeda na wa si hen wo berekuma abraso kware mampomfo benka ho bi aden masada ubeda wa si hin wo jape kuruma abra ankase fo nka ho bi namodie adiche ya be kwa masu hin yie kwa fakoto okakim bekes no chief monest no and sorry because ayaduana for ayakomfo na bi so na ye ni bia ya na no me social media ba bi ya bono for no mampo ye no ma bia nka ma come on 2025 human being talking like this 2025 ai ni bia bei nipa wo wiase nye ni bi se nipa nyina wo wiase nye nipa nyina ne wo ni bi